خير هذه اليوم وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. ربنا إنا نعوذ بك من الكسل والبخل والجبن والكفر وغلبة الدين وقهر. Abasiramu okuruga Omuri Bushenyi empango runakurwanye mwazo bagenzera iminsi no kurekano barahiza bumwe abukiko obwaronzere kwebembera Emizigiti hamwe na no kubacicira arurengo orukuru orw'Abasiramu omihanga Uganda hamwe na district. Bushenyi empango eri mu district nka Bushenyi eri mu Mitoma Buwezu hamwe na Rubirizi kandi zo zigenzera iminsi no kureka ngo nizicika hamwe no kuhereza abantu babo okubaharayiza. Say in the name of Almighty Allah, the most gracious, most merciful, that having been elected as a county chairman, ninye mbirendi, ninye ndukurebera obururu obukozibwe omwankole na Kigezi. Nyebaza baryamujura akozero murumo mwena kubareta hizoberi nwabaresere so nacho ntukimwebariza effort yone yatiremu na nebyo byone byarabiremu kwizigira ngo twasizoberi kandi mbe hanangereza ngo ibintu byo Abasiramu ubundi tubiba musente ebyamadini gona ni sacrifice. Oyine byofuteka mbyingi konka no baso bitabitunga oro tabitungire obukuro bakwire no kubunagaho nanga no kubugumizamo minteji yaresire nubwatustia ahakushitamaha nangwa no muganda kuyatire uko kutorana ekiko zo Busiramu kurugira kimwe ha Muzigiti ukika national level government gitera umunga ninye namba tabarutse okumwagira mbururo mukabuzamu ebyagenzreje mbutushimire mukama ruhanga kandi tumutsime ebitarabonire mutsasire tini yabiragendire ngutsisi kokambwenu okuboneza nicyo kikukira byona. Oberari umugenyi mukuru nubwo okuza akakiko ka General Assembly omukuru Haj.Dr.Hassan Basajja baraba kandi wagenzo umunsi no kureka munasaba Abasiramu okukubine kubona bageno umunsi no kureka ngo hakiri babasokwana batekamu amani mingi omizigiti yabo okusomesa abana edini basheka bariya ito ubutwakura yitkurire tukakura bakutushomese dini tukakura bakutushomese dini namwe district ya dini na mushabe amashomero gita kutwinaga Abasiramu ugaruko garere mwe dini tuyitwashome. Hassan Basajja baraba ayonjire yasaba abakuru b'Abasiramu ngo bintu kurebeka ngo bakenera batekaho enkwaragana yo kurebeka ngo batambara omizigiti zitari zimwe na zimwe kireba so kwankiretaho okumanyangana bo nk'Abasiramu kutari kugira ngo babano bageno minsi no kureka ngo bamanyiranganira aho ahitebe kikuru babano barayisangana. Yes. Etikota hii tuko mzinyonga nienda kwa mzite musenye nyondo kumzi. Konka abo muntu bale burumu. Wale mtwazo musenye mzita ngo tutajira chi. Utatoite twaje ngo tutereze ko. Konka nyo wewe wishi yanje. Na papa mzitikanye na mtuguye utomzite musya. Abo ko mzito nuko abamzeito bakagombe kanshanzo na mukaga. Shanzu na mushanzu so niyabe wishi yanje ngaba bibaja uko mzitwa butansi aba bantu mbaza kugira ki nko gukoresha base kugira ki ikigyo mukora ungatsa gukora je ryo ngwabaje gwaza standard kandi mba omena we arukchika Adamu Semugabi akukika akachiko ka General Assembly na wasabire Abasiramu okugira enkwatanisa bareke kubana bageno musokorekana bariana ngo iki cyakwe cyakiri kirungi kureka ngo hakiri babasokwana bombeka Obusiramu omwihanga Uganda. Murgaha chemana tukugamba muze hadboro kumenti akarukaho mwaragira muzokora ebyanga yanyu abachara abajya murgaha muzotereza abachara ebinyeto muzotereza ebinyeto echange ko muchichi wanyu ni basaba kimwe yundite alizerera kuteko mu bindi please umugambire ubune murakoro.
kandi ogu ayonjire n'okugamba bimwe abigambo ebya Dr. Hassan Alhaji Basajja Balaba ngu ayine kubana je no miso no kureka ngunayembeka Emizigiti zona umurugureta Bushenyi kibase kutungura obusiramu hamwe no kusomesa abasiramu ombicweka bitare bimwe na bimwe. Emizigiti ndwenda kongera Emizigiti 10 ni 10 distribution njigamena district kazi na shemu ngabyaje gamba sabu jongera mu mwaka gutwaza kutandukanye ncyakare ndwenda mutwaza ko gwaza kwa bitwajonjiremu niza kugisupportinga ewe umuribo wa KR Media News Center amakuru ngo twatwinira kuruga Omuri district ya Bushenyi kandi kugira nti bitakaye bakubona subscribing no liking sharing video yeji obase kubona uje no miso no kureka ngo hakiri no manya bingi ebikusingaho.